Ku munsi wo kuwa kane tariki 14 Nzeri 2023 nibwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yageze i Havana mu murwa mukuru wa Cuba, aho we n'abagenzi be baturutse hirya no hino ku isi bitabiriye inama y'iminsi ibiri yari butangire tariki 15 igasozwa tariki 16 Nzeri 2023 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari mu itsinda rya G77 rigizwe n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere hamwe n'Ubushinwa. Perezida Kagame akigera ku kibuga cy'indege yavuze ko mbere ya byose ashimishijwe no kuba yaratumiwe mu nama irimo kubera muri Havana mu gihugu cya Cuba. Ati ku bwanjye kuzi Havana ni urukumbuzi rukomeye cyane kuko naherukaga muri iki gihugu mu mpera z'1986 aho hashize imyaka 36. Icyo gihe nari nkiri umusore ndi umusirikare mukuru mu ngabo z'igihugu cyampaye icumbi aricyo Uganda. Nari nitabiriye amasomo ya gisirikare yari yoherejwemo abanyafurika benshi, nkaba rero nishimiye kongera kuhagera nubwo hashize igihe kirekire cyane. Well, first of all, I'm very happy to have been invited to the summit taking place here in Havana, Cuba. For me, coming to Havana, Cuba is something of a great memory because I was in this country in 1986, running into 1987. That is 36 years ago. I was a young officer serving in a country that had given me a home as well, which was Uganda. And I was here to do a course that was given to many Africans. So I'm very happy that I am back, even if it is a very long time, and to attend this summit. Nk'igihugu kiyoboye G77 kongeraho Ubushinwa, Cuba yakiriye iyo nama ku nsanganyamatsiko igira iti ibibazo byugarije iterambere, uruhare rwa siyansi, ikoranabuhanga no guhanga udushya. Ni inama yatangiye ku munsi wo kuwa gatanu yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma n'abandi bahagarariye imiryango itandukanye baturutse mu bihugu birenga 100, harimo ndetse n'abayobozi b'ibigo mpuzamahanga barimo gushakira hamwe umuti w'ibibazo muzi bizitira iterambere n'ubusumbane hagati y'ibihugu byateye imbere n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Iri tsinda rya G77 ryashinzwe muri Kamena mu 1964 rishyizweho n'ibihugu 77 mu isozwa ry'icyiciro cya mbere cy'inama y'umuryango w'abibumbye ku bucuruzi n'iterambere i Geneve mu Busuwisi. Ku itariki 15 Nzeri 2023 ubwo yagezaga ijambo ku bari bitabiriye iyi nama, Perezida Kagame yagaragaje imbogamizi ibihugu bikennye bihura nazo mu iterambere ryabyo n'uburyo bwo guhangana nazo. Ni ijambo yatangiye afata mu mugongo abaturage bo muri Maroc bibasiwe n'umutingito n'abo muri Libya bashegeshwe n'imiyaga n'imyuzure byahitanye abatari bake mu bihugu byombi. Yashimiye Perezida wa Cuba n'abaturage b'iki gihugu ku rugwiro bakiranye bitabiriye inama mu mujyi wa Havana, igihugu n'umujyi yabayemo amezi 9 mu myaka 36 ishize. Yavuze ko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bigirwaho ingaruka zikomeye mu buryo butangana n'ibibazo byugarije isi birimo imihindagurikire y'ibihe, amakimbirane hagati y'ibihugu n'ingaruka z'ibyorezo. Yavuze ko siyansi n'ikoranabuhanga bifite imbaraga zo guhuza abantu hagamijwe guhindura hazaza kuba heza, ariko ko abatuye isi batabasha kugera kuri iryo koranabuhanga ku rugero rumwe. Ibi ngo bigira ingaruka mu bihugu bikennye mu gushakira ibisubizo ibibazo byihutirwa. Yavuze ko biri mu bituma abanyabwenge bimukira mu bihugu bikize aho bashobora kubona ikoranabuhanga rihamye, ikaba ariyo mpamvu u Rwanda rwashyize imbaraga mu gushaka umuti urambye. Yanavuze kandi ku rwego rw'abikorera ari umufatanyabikorwa w'imena mu ikoranabuhanga ryaba iryo mu buvuzi nk'ibyerekeye ikorwa ry'inkingo, kandi ko kugira ngo intego igerweho ubufatanye bw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hagati yabyo bwabyo ari ingenzi. Umukuru w'igihugu yavuze ko G77 n'Ubushinwa bigize 8% by'abatuye isi, akaba ari amahirwe akomeye akwiye gukoreshwa neza kugira ngo hashyirwe mu bikorwa ibyo biyemeje byo kubaka hazaza heza n'abaturage b'ibihugu bayoboye. Mu gihe siyansi na tekinoloji biri kwihuta ku muvuduko mwinshi cyane, Perezida Kagame yavuze ko ibihugu bikennye bikiri mu cyiciro cy'intangiriro mu gushyiraho uburyo bwo kugenzura iri koranabuhanga. Including women and girls have the opportunity to specialize in ICT. And bringing together African talent. Ultimately, we want
We want them to innovate solutions for our common challenges. Secondly, our investment in the digital transformation has been informed by the need to close the imbalances in human capital development between rich and poor countries. Among other factors, we believe these imbalances to be a root cause of the migration crisis, which unfortunately continue to break families apart. Nyuma yaho ku munsi wo ku cyumweru tariki 17 Nzeri 2023, Perezida Kagame yitabiriye kandi inama yateguwe n'umuryango w'abibumbye, ikigo mpuzamahanga cy'ikoranabuhanga mu itumanaho n'abandi bafatanyabikorwa, hagamijwe kureba uko ikoranabuhanga ryarushaho gukoreshwa mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Ni inama yitabiriye yabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'umunyamabanga wungirije w'umuryango w'abibumbye Amina Mohamed, umunyamabanga mukuru w'ikigo mpuzamahanga cy'ikoranabuhanga mu itumanaho Doreen Bodgan Martin, n'umuyobozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Microsoft Brad Smith. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye iyi nama, Perezida Kagame yagaragaje ko nubwo hamaze gushyirwaho gahunda zitandukanye hagamijwe kuzamura umubare w'abagerwaho na internet, inzira ikiri ndende. Yavuze ko kugira ngo iki kibazo gikemuke hari ibikwiriye gukorwa birimo no kugabanya ikiguzi bifata kugira ngo abantu bagerweho na internet. We cannot afford to have the digital divide stifle their creativity and productivity. Connecting them online in a safe and meaningful manner is about giving them the opportunity to compete in the global market and achieve their full potential. Allow me to conclude with a word on artificial intelligence. To cross the finish line and achieve the Sustainable Development Goals, we need to leverage the power of this technology. We have to keep in mind that it must work for us, not against us. In this regard, I commend ITU for convening the AI for Good Global Summit earlier this year. We will need a collective and coordinated approach to AI governance frameworks which protect everyone, everywhere. Biteganyijwe ko kandi Perezida Kagame tariki 19 Nzeri muri 2023 azitabira inteko rusange y'umuryango w'abibumbye izabera New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora.